مسفلين مسلخر في اللاونه هذه كانت نبغى حنا مرتم الى تسمح سيستم دي بور اف ام 116 سواعه فمديت كنا ندني الكينو ما تبلوناس ما مثلا داكي كنا راسنا مسلخر لونيس مرحبا يسيك لا سلام عليك هزل في اللون كلهم. Temps d'absence en France, Matou Blounès, légende de la chanson kabyle, donne un concert exceptionnel au Zénith à Paris, le dimanche 20 mars 1994 à 15h. Matoub enregistre à l'âge de 22 ans son premier album, Aïsm, le lion. Il remporte un immense succès. Aujourd'hui, âgé de 37 ans, il a enregistré une trentaine d'albums. Matoub, le chanteur engagé, artiste d'exception, déplace à chacun de ses concerts une foule considérable, entre 15 000 et 100 000 personnes. On dit que son public est aussi nombreux que celui de la JSK, équipe prestigieuse de football d'Algérie. Matoub s'est produit à 4 reprises à l'Olympia, salle de renommée mondiale. Une première fois en 80, ensuite en 81 et à 2 reprises en 84. La dernière fois où Matoub s'est produit en France, c'était à la Mutualité. Depuis, plus rien. Aujourd'hui, Matoub revient après plusieurs années d'angoisse et d'agonie, suite aux sanglants événements d'octobre 88, qui ne l'ont pas épargné. Il paya son engagement avec 5 balles de mitraillette dans le corps. Début 93, Matoub a donné 3 concerts. D'abord à Montréal, le 16 janvier 93, puis le 20 février 93 à New York, et enfin le 13 mars 93 à San Francisco. Partout, Matoub a reçu le même accueil, la même chaleur de la part de ses nombreux compatriotes. Homme sincère, artiste sans maniérisme, Matou Blounès est un véritable chantre de la chanson kabyle. Il reste le même, modeste, simple et chaleureux. يعطيكم الصحة. بون ما تبث عندك كان في نوفا كان وحنا تمثلون تقدم عليهم كل الجمعة 6 ساعة على مدى 10. الساقي كان هن الذي تسلم سي مارسا ياخذ اكسون بروفونسي 92 تيشيرت 6 في غرونوبل 97 تيشيرت 8 في نيم اليس 104 تيشيرت 6 في تولوز 96 تيشيرت 9 هذيك لا في باريس كان ياكل القروب الا عندك كان 106 تيشيرت 7 استقسينا مزورون هذا سينيغ إلونيس ناس دا مسلخر ناس دا سلامة فتورا هذا سدينا إلونيس أمثل الصحينيك ما لاباس ما بخير أمثل الحياتيك سوق اسمين إتسوفل إلونيس ثورة شوي دقسيو ثورة نقلة ديمانيو ما تحليل حلا ثورة دقسيو حلا كاسو في الجسد حلا ألا كان شوية مازال ينطر خاطر بالصفه كمصيا فوسق سياقي كان اسمت لي سويطار لو كانت تزرد التليفون امشي دي سوني لاقي كان نظن امشي لا معتوب امشي لا معتوب امشي لا معتوب ثم ساقي كان قلك الحمد لله وثن كي مشو من هندي بسم الله ربي ذن فانسن ويقرص روح المؤمن خاطر ما تشطس مدن يقمنا انا كي هنا ما يحبسك هنا ما في وثول بها خمسه نص فرصه الروح المؤمن ذا اساسنا غير شوف اللي ذا كان ماشي الروح المؤمن ذا كانت وثني صغار هذه مشلي 5 رصاصين دار ساكتني دادي ديون مداكلي وقرن سفر كلام مبروك يحضر يتمثلتني يعني الا يدي سميتوثا فروت هذا دي فرنسا هذا يخدم ذي الوقت الا يقاري تلميذ ديال اليونيفرسيتي ديال سداويت نتيجي وزو ثلاثة دقيقة تكمل لي فرنسا بغيت دسايا خاطر لنت الحوايج ديالي خاطر يسوات كيميرا كل يوم نمشي سينا يا لي وانا كنا يهضر اما كيسنا داوشت ثورة سيجي مبروك سي ان تيموا فيفون لا يتذاكي يدار يحضر وين يضران خاطر طاسي سينا حرق باراج
يالي ونا كنا يهضر الوغ سيدي مبروك يحضر يدي ديالنا سميتو ثاغ اديني شوي ولا هكا تسواد ما الصحة دق سيو ثورة نقلود مالوريزمون لون ريست دي سيكال تجيك دي الشمات مقرانت يثيك لي الصحة يثيك لي فضوري كطاس وي أضاري وين نقص كومام دو 5 سنتيمتر دونك 5 سنتيمتر تسارع سي دي طالون كو جو بورت دونك سا مي جان ان بتي بو يثيك لي مي سي دي اكسسوار على كل حال وهذا هي ليسونسيال سي لا خاص ينطر ولا سيدي مي إلي كوميم او بو فيكس. الحمد لله كان مثل من هذا ملا الحوض ملا تهضر ملا تتصل ملا تزال فتزل تزل دار مزيكا سويني خامن المعنى ساقي ان شاء الله مازال اتحلو اكثر بساقي كان تصوفوا ومازال تسجل عندك. Oui, au Sénégal, c'est les États-Unis qui commencent à les menaces de mort. Donc, j'ai reçu une dizaine de lettres de mort. Je suis gagné de même le Koufin Sakham il y a à peu près 5-6 mois. Je n'ai pas tenu en considération un peu les menaces, quand ça fait quand même depuis plus de 20 ans que je suis dans la mouvance. On reçoit des lettres تشجعنا ضمن انت فراتين لا تفراتين نكس فرحا لا انت دي سقراحا كادي خلق ربي الدنيا تلن ويدي غيحملن ويدي غيكرهن مي سبوس انت فراتين بوسايي كون رسوا تسفراتين الموت تسيالن دينا غنا ما كن دروس غيون ثورة أنا بدل داني شطوح مسلية خاطر ميزي سنة دنو غسل عقل المهم بشكل غاديني مبروك بشكل ديني نظام اسمي تشوفوا الساقي كان ميك بوا كذا خاطر شحال هكي كان كيطلب من الغاشي مسفلين دي سمح سيسن نقول الجماعة وما غنقول لهم كان شحال هكي قرا كذا هو ماذا ساقي دي سول المكتوب الساقي كان فرح ضاني ان واقيلا غتخدم للزينيت هضر لنا غتخدم للزينيت اسوس 20 ديما وسكو ساقي كان الا نزهنا هضر هادشي طاح في اللسان لا غادي تموت روش شجاني دو سينما ديالنا كني فولي اورغانيزي ان سبيكتاكل ايفيكتيفمون au Zénith pour le 20 mars donc il y a en quelque sorte الناس يربح هذا خدم ايضا le 20 mars mais Arthur mazal on rencontre un peu des problèmes de logistique. Disons que la date du 20 mars elle est fixée. Elle est fixée. Arthur mazal كان المسفهم كان نخدم comment faire. خاطر on n'a pas encore établi de contrat. خاطر ثورة زاد مرتاجين دقيقة دي فرنسا كلش الكواغ كلش لقل الكواغ. هذا صح. خاطر ندار نظفران كاين ما يضرب الحاجة زكا. إلا قا نخدم ما كاين يتواخذ من الشغل. هوني ذا بريد. أزكى ما ديك لا تخدمت إن شاء الله تخدم على خدمة تخدم ثمرة كي كان ديال زينيت. أمكرا تقبلوا بالغاشين إلا كيتراجعون 6 سنين تساونت. أمكرا تقبلوا خاطر ناكي مسفليتن شحال كي كان لونيس. زران بند الأخبار ذوين ضرني ذيك ماشي تسوات يساعد خلينا تسوات يساعد شنو ما يساعد جلبو. أمكرا تقبلوا. من هنا اللون ذاك لأن إلا قد أكوالين لا أكوالين غاسكني هذا القبل الفرحة على كل حال وثنجي خاطر قسمي تسويت غير ثورة j'ai quand même régulièrement donné des ouvrages, des œuvres. Donc, قسمي تسويت j'ai quand même donné à mon public قريب 5 فيلم. ودي ثمورت شنو بالك داكوز رانا راه خاطر يسون ان بو جو في دير لا فيريتي لو بوبليك نداكي سكر بغينا نداوي نتسامننت خاطر رانا راه اش يضرون اكزاكتومون 100% دي ثمورت مي دي ثمورت شنو وسكر اللي قال خدم دي ثمورت دارج قسمي كما صاح شنو دي ثمورت القبيله ما في تيزوزونا فيرت باطلي شنو دي ثمورت القبيله خاطر القبيله دي كان يسم تبغى دار ذاك دي فرنسا لان ودي يخدم دي كونفيرونس دي ميتينغ هضرنا في 80 توافق هذيك خدم دي 80 يا اون كالك سورت اون امبوستور كولتوريل اي مالوريزمون ce n'est que très tard dans l'histoire qu'on retrouve une raison
il y a même un philosophe du XVIIe siècle ici, il dit que les révolutions, elles sont préparées par des sages, exécutées par des fous, et elles profitent aux lâches. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. On est يقدورين يقفرن السيد نتايدي تبانن نتايدي تهدين دي التلفزيون نتايدي تهدين دي الراديوات اش غتخدم طومبي ديك جيلفان ميضان ذا حباش تيدي تاكل ولكن يا كي قان كضرب تقول الدار كاين البيبليك كاين عندها ماشي ماشي الفغي يعني جاختنا حاجه الهلاك هذيك نزرناكم مدن سي ونبغى هذه يزار 17 لي زوبيراسيون يخدمها احليل ذاك كان عيني بنادم احليل راني ميد هضر في لي زوبيراسيون تعجبني ذي في الحاجه الونيس روح نزراك دي سبيطار نياك الونيس دو على السمانيه كينا زهنا ولا نسمنا اني نزراك دي سبيطار كاك نروح هذا اكشم على لاسونسور كشتيني الصب من كداك سار ايوا كني اكوبيرن فلصل دورتني ودالي في حال مثلا ضافنا هذه الشركه نغني الصلصه لو كان قد لعب النظام السلخوف الديفان دغوليس يوغانا غودميس يوغانا شنو الصلصه غير قبل ذاين ما علي ماشي سكر نوزرو غالدا زكانا غالدا النظام ساعه الكوراج كي كان وزرار عند تسايل عند توفيق عند اللي زعما كي ناخذ الكوراج خاطر في كل ما كسيو السوات على المحال سرمي تقرا كونت اون با الشوا Donc, je n'avais aucun choix. Donc, c'était ça ou ça. Je tiens à remercier donc, les gens qui disaient parce qu'ils m'ont apporté un nouveau souffle de vie. En quelque sorte, ils disent non, ne pars pas. Non, on ne part pas. Donc, il ne fallait pas partir. Il ne fallait pas capituler. Donc, je me suis battu difficilement, certes. C'est comme un tourbillon. Je me suis battu, donc je suis revenu à la surface. N'ok signifie, وليد جويدارا سوسفي تقريد على البر. Mais le veut entre guillemets quoi. Parce que les souffrances, la vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve du jour au lendemain. Mais c'est grâce à l'appui des gens. تقول هذا الكوراج اللي في قد مسيضة عليه اللي غادي تموت سادة سوى قورن sur un lit allongé. Je ne peux pas الجهة تيفوست نال الجهة تزلمات ولزم ما بعد نقل أقروية وخاطر طفني لي فيكساتور sur le côté droit de la jambe خاطر ضاري يطرق. J'ai une perte osseuse importante au niveau du fémur. Alors plus une colostomie. Une colostomie, c'est une anus artificielle que j'ai porté pendant 18 mois sur le côté gauche. Malheureusement pour moi, 3 mois après, je me suis fait poignarder dans l'enceinte même de la brigade de Beni Douala et je me suis retrouvé une deuxième fois de ma vie avec une poche, une colostomie sur le côté droit. Alors, c'était vraiment l'enfer. C'est des milliers de personnes qui sont venues me voir à l'hôpital. Tout le monde m'a donné pour mort. C'était fini. C'était fini. Il y aura Smith Boudgar, des gars français, quand même, une grève de la faim. Une grève de la faim à la clinique des Orangers qui a été soutenue par les étudiants de l'ensemble du territoire. Donc le gouvernement a lâché, a donné du lest, donc serhni de roh dans les gars français. Donc ma kid badar les gars français, j'ai trouvé un peu la médecine française, mais chemtine ngorna, des armes dit mourt au lieu de venir des hôpitaux, on a ramené du matériel venu le jouement alors que même des thermomètres sont dans les hôpitaux. Donc des armes mourt nabidien, tu vois le mandat de bad ou mazel sandat awad. Donc اسمي البضغار ذاكي اما كاينين ومن غادي نقلاو خاطر ولا ils sont compétents donc مي قدر الصيغه كاينين اما كاينين ذاكي ما كون على البلوك اوبيراتوار quand même ils mettent beaucoup plus de chance de leur côté. Donc il y a le courage jusqu'à ce jour, je ne sais pas.
أدنو على مبروك كميدني ظلنا يحضر سميث سوف دينا ذي ميشلين مبروك بغي غادا غدينا دا ساكي كان اكشينات اللي غدينا نهضر لينا وقبل نكم صين النوبيه كي هنا نبدا اكن ندو كل زدات كلنيك ذا شوك دي بون اسني شو تخمض مثل ولا لونيسيا لي ذاتين يتوحز ذاتيك كشي تفرض نظر الجماعه طيد ذا شو الجسد تخمض ذا مزوارو تمزو ثدينا عزو المعرف الاول نوي ديسلان شدينا وزميغارا ذاس يعني يعرن مليح الدونيثيو وزميغارا تتسوق ميدانو زميغارا تفهم غطاس الحوايج إزري غطا الحوايج يتسمى زران يعرف باش تدي تفهم بنادم فرمد المجمع ثيدنا كي خدمه اسني اورجينال الشوا ويذ غادي حفسن ويذ يقوثن الناس اورجينال الشوا شان نخدم انا ثني خدمني البغين سن سورتو ذي الناس دونك ذاش يخدم انا جدار ميناكيا ثورة يمكن امونافي ثاقي ديوث تالوف اما نقصر فلس السوايع تاخذ نتفكرها شنو كاين غادي نعرض غادي ليسونسيال كوين ضران ليسونسيال كوين ضران إيه دونك أتاسي سيقارن الناس يحرق باراج الناس يخدم هيا الناس يخدم هيا سي فري كي با يو بوكو دوكازيون باش كني هذين دي تيموانياج في لافير غينيا يا يو ان سول تيموانياج بوبليك كي واخد من 20 افريل جوست كي سويفي لافير غينيا مي كي تدخل من لونيفرسيتي زيوزو مي دوبوي ولاش نخدم دي تيموانياج كاع دي تيموانياج الجير اكتواليتي مي ودفرنا راه شكاني كون جا الجزائر ولاش وليد سوفغاند اين دنا نجدرميا ميشليان مي سوفغنا راه غادي تسكد في نجدرميا سوفغاند مي ايس نفكان كونيا الصح وذيك زران ثالوث وتسداك جرنان دونك ولاش وقت تنفكا لوكازيون وكنا هاد تيمونيا ساكن تنفكا لوكازيون اون فا اسيي دنيا او موان لي بوين لي بلوز امبورطون دونك لو الناس اللي حيقا باراج ورسا هذا شي يخدم حبس انت ديجا درمين يحبسد نتسد سينيوم دوكا اللي داخل الطوموبيل صوبند ايفاس النسن رفدنتنا ريغنيا اكن زندنا نجا درمينيا الناس اللي تاع لوندروفير يجا درمين روحنا ذالين لو الناس يبغى جوست هذا زار اسنين يجا درمين اشوغار راح تحبسم إنا ياسن أشرا تحبسم إفاسنيس ذا ساون وفاسنيس وين سيكل ور يرويل ور دير في ذا جنور دير في ذا والو إجا درمين وبغينا راه أسني هضر وبغينا راه كو نفولي با كومبروند ذا كارانتيد سلا كروس تنقحلت ذا كارانتيد يثدو دا ديالي غورنا خاطر نكذبو من داك اللي نظن نولي ديجا الطوموبيل لو الناس يثدو إفاسنيس ذا ساون يثدو دا ديالي غورنا سمرناس 3 5 3 حسب الوقت 3 السمارن 3 طرساسين سمرناس انت كي قال 5 ماشي الناس ثلاثه دونك نو 5 تفاصون انا راه كاين في المزورن السينغار ما كيس واخد من كلاش سلي ان كود فو مي فينالمون دون ان كلاشينكوف كون تو ابوي زمرت تدفع تاع 20 زمرت تدفع 30 فاتت 5 ذي الوجهني فاتت 5 دونك سيتي ابو بورتون زاتس زعما تاخذ المتر انا خصنا ميم با الور لو الناس مي في وثنتا ايماجينا كي راه فالين 5 ثرسسين راه عبود يغليد دركري دارنا دركرنا في دارنا نكون نجمع بيان سور مي بتفاصون ابروجينال شو باسكو شدنا هاي فاس الناس اللي منوت شدنا فاس الناس اللي منوت حاشي نفوس كان يقلن يتوسرحان دونك ثورا غير نظرا ليسونسيال سيكو وثنت كان بو بورتون زاد سن ذكرنتيد اماكن ذكر ماشي لعب ذكرنا دخلنا قلنا على السبيطار ايزون يو كوم لي جونتيس قلنا على السبيطار مي قلنا على السبيطار ذكرنتيد يعني كيف ذكرنا داخل لوندروفير داين الزرعه يولنا مي يروح وخدامني مسقارن نتسفيطار هذا سيني سلاعه قلنا عينات يعقد فلاس وجد ارمينيا يعقد فلاس وجد ارمينيا الناس حبست روحي ليكسبرسيوني مي دون لو سونس خاطر فاسون اكسبرسيوني كتبها تسوريات
وريغ الكاغب تلا مي كوم ثلاث سنين كينوز مي غازمرا الاكسبيريونس يعرف ان جور تدينا تيكستو كاين سيدنا وينا مي لا شو لو سونسينس الناس جمعت اقجون دقر تلقى اقجون تيوا كاين بستعرف كيتهم برك الناس جبد ربو خلي يموت الكلب فوالا سي سا مي دو فاسون كماركير شفي راسي من témoignage نيك ماركير سي اوكان بروبليم سي دير تانسكريت جو بوري جامي كوم الناس تحضر على ستار نو خاطر شفي غير مليح شفي غير مليح تعرف سي بور سا مي السونس شفيها في الناس مي ليكسبريسيون كتفاس ديال لنا بيان باش كنت صغير حتى صغير بيان واش بوغ مليح تعرف لا غالب كي كيفاه ما كاينين دونك الناس جبد ربو خليه يموت الكلب وكيني ثورة ذين كان يدنا دينا ثورة غامر تحكوا غيني خاطر نكون يوم بعد لو الناس دونك ذكرت دينا ذكرت ما كان ذكر بون هكا ذكر قجون سي فري ما كان ذكر قجون ابري نكون كوينا نقيم السمانه نقيم ندي نقيم كوينا رجل ضربين ابري بون زرا ندي الصباح اما راه تحكوا غدا شي دنا دينا ميم الناس ولا شي دينا اما تحكوا غدا شي دنا فلاس اما شي في الناس اما فلان اما في راسنا ذين يعني ويقبل العقل يعني وكي اونغرو سي فريمون ان كرون ريزومي كوين يضران ثورة الناس قلنا مسنا الناس امك يعني خمسه لبال وساعه شكيون ثوار در دونيت نكحسب يا ربي الدونيت كاع جينيرالمون وين يدونا ارتيدت يصواب وين يتسناغنا في ثيدت وين يتسناغنا في اون كوز جوست زعر دينا غير فورس كي دو سون كوتي مي جينيرالمون اون اريف مسقارن اون اريف سادير surpasser beaucoup de difficultés. Hein? Même des fois, il y a des miracles. La fin, l'ONS, qui est bon, l'ONS, c'est un miracle. C'est un miracle, mais il est arrivé un temps, les opérations, tellement les opérations qui sont faites, mais à un certain temps, nous avons bon, qui personnellement souvent respecté et tout, nous avons il n'y a pas de problème, à chaque fois, nous avons حلو خاطر يعدي ديجا فطاس المحاين فطاس لي ديفيكولتي يعدي سون بروبليم ابري ان سيرتان مومون الناس يا اوكان بروبليم لو الناس ارديوغال اكني لا ربيك بان قال كنا سقبي دونك لو الناس il a défendu une cause juste il a toujours défendu des causes justes et c'est pour ça que 5 balles n'ont pas suffi pour éteindre sa voix qui n'est dans l'article de l'université. Dernière fois, dernière حاجة كوم très importante خاطر لو الناس السنين شغار يحبسني جدارميا ماشي كاين يحبسني جدارميا حبسني جدارميا parce qu'il a répondu à un appel que ماشي n'importe qui a répondu à l'appel نظرا أتاسيك تغني ثمورنا أتاسيك يهضرن مي دروسك فعلا لو الناس يتغنى في المزيغ يتغنى في لا جوستيس يتغنى في لا ديموكراسي ندوموندي اس ان سيرفيس الماليث بارازار سيتي هازار خاطر تسيقان كالكولي وين سيتي هازار ما نبغى انا ولي تراكتر ماشي ل 4 ثلاثين نملا نديرو الناس كوم ما كدمر نيبورت كال سيتويان ناس بوركوا با سي نقراو الناس ما زمرا ديبوزي غياوي الناس اللي الناس سور بلاس il a accepté bon il a lu le tract c'est tout à fait normal il a accepté et je salue كيديرنا الشوز يخدم سيرا اللي تخدم نك ليتيديون نقول لي تراكت نكشمر طوموبيليس يكاوي داك لي تراكت تسعام نفكاسك لي تراكت نكثور ملي هي قدران نكون وي فوزيت دي باساجي جو فوز بري اون اوتو ستوب c'est-à-dire que la responsabilité n'est qu'on devait prendre qui notre responsabilité il y a رد فلاس انت زرا شو راك خدمه كني بون فحل ما نقمطاس بون وغيني c'est-à-dire il a fait une preuve de son engagement c'est un chanteur que je dirais que c'est un chanteur engagé je dirais pas que tu es un chanteur enragé hein, parce qu'il y a des gens qui disent que tu es un chanteur enragé bon ces gens-là je alors
Alors c'est un chanteur engagé parce qu'il chante certaines choses et il les fait, il les pratique. الناس اللي دينا كان صدق تلقى ماشي تاع الحوايج يخدم كي جيتي لونيفرسيتي زيوزو زيوزو بون فو تحكوا على كيفاش نخدم لونيفرسيتي زيوزو تزرب او موان اون فوا بار اني نتفيتي مسقال لو 20 افريل 80 لو 20 افريل 80 كونت اون فيت لو 20 افريل 80 امر ماشي الاول الناس تصل 20 افريل نتفيتي بوتيتر premièrement il est là avec sa présence en plus vous savez le problème matériel des Timor c'est un grand problème la sonorisation on n'a aucun problème de sonorisation قسم نخدم 20 افريل لا سونوريسيون للناس لا عمر ايش فيها نخدم 20 افريل نخدم دوموندي اون كيت للناس يدير كانوا مو 100000 سي رار دون مسقارن دون كوتالي سا بارمي لو شونتور سي جو بارل اونيكمون دي شونتور هاكو يهضرن دونك يل بارل مي انا يخدم صدر البراتيك فوالا دونك الناس سنيت سي ان شونتور il chantait c'est une certaine cause mais derrière c'est l'action il était toujours avec nous quand on avait besoin de lui il était à côté de nous دي سواعين مسقارن الضيق خاطر دي سواعين اللي ساعتي كوال وتنتسافر كوتي دو نو مي سي با غراف سي نورمال لا سي مي دي سواعين الضيق لو الناس توجور مسقارن طرفنا سون كونتي لي غالا غراتوي يخدم un à l'université, un pour d'autres causes, les détenus, même les détenus de 77, les poseurs de bombes, un gala, mais malheureusement, il y a eu une célébration du 20 avril à Paris. Ça a été organisé par des associations. Ils ont invité des gens pour parler de la chanson engagée. Ils se sont permis de dire que, une personne s'est permis de dire, celle qui a fait l'intervention sur les chansons engagées, s'est permis de dire que Matoub Lounes, ce n'est pas un chanteur engagé, mais c'est un chanteur enragé. Et les gens qui avaient organisé ça n'avaient rien dit, c'est-à-dire avaient laissé ça. C'est très, très, très grave, à mon avis. C'est très, très grave, à mon avis. Voilà. On fait une pause musicale, tu as quelque chose à dire? Non, nullement. On va écouter la première chanson de Matoub quand il a été justement avec le sujet qu'on vient de parler. Beurre FM et Vidéo Loisirs rendent hommage à la chanson kabyle avec la grande chanteuse Chérifa. Et de jeunes talents, Karim Amazir, Kamel Igman, Areski Moussaoui. Et pour la première fois en France, Massa Bouchafa. Venez faire la fête et respirer l'air du pays dimanche 14 novembre 1993 à 14h à la Mutualité. Métro Maubert Mutualité. Pour toute réservation, composez le 40 03 97 77 et le 48 74 24 92. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Beurre FM et nous vous en remercions. À Beurre FM, chaque jour, grâce à votre fidélité, une équipe s'efforce de vous satisfaire au maximum de ses ambitions et de son dynamisme. Exact. زمرا ما مدينه وقبل كوثن نساق خلصني اكثر نون ترى على كل حال يلي ولكن يخلص فرحات ستان un véritable chanteur engagé Dame Dakoulio et je suis très content qu'il revienne à la chanson parce que attention nous avons بلي تذاقي دي فرنسا يسجل تسفيف تقول لك 12 توغاش 12 13 توران تفقت ديفان personnellement je suis très content que Farhat revienne à la chanson parce qu'il en manque des chanteurs vraiment engagés avec un grand E.
أفرح ثبات دياجي كان نبغى يجي منو وحنا تمور إنايا وندي نبغى نسميه نشدينا ندي نغاد حبس عشنا ثم دياجي ونلقى هن أديو ولا عشنا أزرع في لنا إنك إن شاء الله قرب هاد نشدنا ما راي فك كنا نسجل هاد نشدنا ذاك كنا ما يحيى على الحي أدنو والدا أنا روذك كنا لا صفة جنا كنا يقجنا قل يستجيل في لا تصوضنا كل شيء كبنا دادنا كيس الناس هذا زل النهار يقجنا حشم نسمع خاطر ولا قال نسوي نسمع كنا أرجل بالفلات أفضل الساقي كان شحال دوين ذا شو اللي زافيرتيسمون يد ساكن ما راهو نشي انا كي زافيرتيسمون ما راكم امكيو ندقار تيفرثني كي تشجان تيفرثني شويه ماشي تصارو مثلي يعني فنقاط تصارو ثارو مثلي وجاد ولا شماضي سي فريمون ميديوكر سي سي دي ماناس دو مور سي vraiment mais c'est personnellement d'une certaine manière في كل ولقد غير في ماني ولكن ولقد غير في خامنا في مانا قلت مانا بابا جادي تمورت كي نقلا j'ai la chance quand même de voyager de rester en France mais il y a pas longtemps je viens de recevoir une dernière lettre غادي قلت ما يجي تدي بويد الكوريينو Elle dit sur une lettre d'argent faite lire à des gens dont Farhat et on s'est vu dernièrement dans un endroit qui n'est et mais c'est comme ça il n'y a pas que moi ils ont menacé beaucoup d'autres il faut comprendre nos précautions même les Français ces gens-là ils sont décidés ils sont décidés pour eux ils feront tout pour établir un État islamique en Algérie. Donc il faut se battre contre ces gens-là. Il n'y a pas que des intégristes. Moi j'en suis sûr d'une chose. Les mains assassines, ce sont les intégristes. C'est des mains intégristes. Mais les commanditaires, c'est pas sûr. Il y a un doute. Une certitude. Qui sont les commanditaires? Moi je dirais que c'est les hommes chadri, les baptistes, qui voudraient plonger l'Algérie dans un chaos absolu. Qui sont les ennemis de l'Algérie? Qui a créé le fils? Il faut faire une analyse, il faut faire des statistiques, des parallèles, des paramètres. Donc moi j'en suis sûr d'une chose, les mains assassines, c'est probablement les intégristes musulmans, mais les commanditaires, de Wernevon. Bon, لا تتكلم ديكون داك شلون يسي لا تتكلم ديكون داك شلون نقارن حبس تخدم ثاني الشنيا كاين الله دورنا ذي اللاعب ذي مين يهضر اين هضر ويا السفره هضر انت ذاك كايناني الى تابعان ذا شنو نسبه ذا شنو كثم ديكون الرقمات دو مور بلي غتمثل بريباريفوا مونير كوم دي شيان اي تو داروا سند انا ونضحكوا ذاك mais qu'est-ce qu'on vous reproche c'est ça que je veux dire qu'est-ce qu'on vous reproche c'est notre engagement notre parce qu'on soutient pas on cautionne pas leur mouvance يونا من كيني quand je me suis toujours proclamé berbère d'Amazigh qui n'est pas obligé d'être musulman. Je ne suis pas obligé d'être musulman, à ce que je sache. بالسفاري لا غادي نسلم. خاص غادي نسلم ما بالصفدي كاين اللي غنى. قرنا كويتشانين ورد سنهوين ديك ميسات هي فدا سمام. دونك إلا قرا غادي يحتم بنادم واحد. اكزاكت. تبغي هذا الشيء اللي نسلم اكيد نربي لي شغلي. J'ai pas envie de croire, c'est mon problème. Une chose est sûre, la liberté des uns s'arrête à partir au comment celle des autres. Voilà ma véritable religion. Dernièrement, on a reçu des lettres de mort. J'ai été
avant d'aller à la gendarmerie, il y a la gendarmerie qui est venue d'abord avec un fourgon cellulaire, toute leur armada. Il fait de la halte ça. Fin de mars, il faut que tu comme on connaissait le brigadier, ça fait 15 ans qu'il est en fonction, en exercice donc c'est un homme qu'on connaît depuis belle lurette. Voilà, la convocation, il ne faut pas t'alarmer. Mais donc, il y a la convocation, ce n'est pas la brigade de Benidouala, c'est au commandement de gendarmerie. J'avais attrapé une rage. الشغور خما 3 أيام قبل الشنيغ دي تسفتو قمون. Ils ont célébré ils ont commémoré les berbéristes Amrad Hamouda. Ils ont été alors روحوا غادينا الشنيغ ديالنا دي تسفت au bout de la 3e chanson يزمنا l'électricité ديالنا il s'est passé des choses. Donc c'était peut-être par rapport à ça. في نظام 3 أيام قبل دينا حكمناهم. لا ça شو voilà, on les a attrapés. Non, c'est nous. Qui vous ont menacé de mort. Non, mais on n'a pas déposé plainte. Personnellement, je n'ai pas déposé plainte. Ils sont passés aux aveux. Oui, bien sûr. Et Bondi, c'est pas une barbe hirsute, une barbe taillée. Bondi, c'est les menottes. Elle est sur la quarantaine. الصباح كانت تسند لنا هكايا ناس يسميك ناس مش كان شنو الشغل كاين لا قبيلي من كنا انك ماشي نكيني انك 3 نظن يلا دوني لي نو انك كونت ils ont décidé de faire ça كاين je me suis rétracté c'est sa version mais امشي خماغ مليح يوغا الكوموندون انك tu vas déposer plainte non je dépose pas plainte. Je n'ai pas déposé plainte. Il n'est pas bon, tu ne vas pas nous aider. Non, c'est qu'on est honneur. C'est vous qui ont affronté ces mutants. Donc je n'ai pas déposé plainte. Mais réfléchissez l'espace d'un moment. Quelqu'un qui est accusé d'un délit quelconque. Accusé d'un délit quelconque, il va essayer de se disculper en défendant le délit. Il ne va pas s'inventer d'autres délits qui vont l'enfoncer davantage, qui vont l'enliser. Étant donné qu'on n'a pas déposé plainte. Qui me dit que ce n'est pas la gendarmerie qui nous envoie ces foutues lettres pour déstabiliser? Il faut étudier tout. Il faut faire une politique de terre brûlée. Ratisser tout. Parce qu'il y a un point d'interrogation qui est là sur nos têtes comme l'épée de Damoclès. Il y a un point d'interrogation sur l'Algérie profonde. Tout le monde est inculpé en Algérie. لونيس كشتيني تروح على الحبس تسوثو وما زالت هي عندك ومازال لا تقرر بزاف ذا شو كشتيني الا كيتحتمل باش كتقدم دار بزاف ولا هذا السيني بون ذايني خلصها ذايني ثلاث حبسات دلتي الواشولي ديما تمر كما ياخذ مار بابا السلك غيمانيو ذا شو الا كيتحتمل تكمل دار بزاف علي سا سي على باز الصبح تمثلت سوا tu dis advienne que pourra خاطر après tout on meurt d'une manière ou d'une autre. المثير أقلا ذاكين وأقلا ذاكي قالوا نزرش هذا غيضرون. إن شاء الله على الخير. Et tout, c'est un peu complexe en Algérie, mais je vais retourner chanter pour Tarjaout et l'argent ira à ses filles. Si je n'arrive pas à chanter en Algérie, on organisera un gala ici en France et la recette ira à ses enfants. Et ça, je donne ma parole d'honneur. Quant à mon engagement, je l'assume, advienne que pourra. يعطيك الصحة ألونيس. ثرنا أبن حسداني إيوث أنت غشت ألونيس تينا كي تصنيد كشتر نورا أي مازيز نورتسرون. ما تقول
rencontré deux, trois fois dans ma vie. Je le connais. Sweeney Taro. Par intermédiaire, on a des amis communs. Dont Youn qui est présent avec nous aujourd'hui, c'est Ali Gougil. Ali Gougil qui peut quand même nous dire quelque chose. Allez, alors on te donne la parole. Non, non, tu as un micro là, tu n'as pas besoin de prendre l'autre. Alors, comment il était dans la vie, Tahar Djaout? Est-ce que tu vois un peu, tu peux nous donner un petit peu vite fait, pourquoi ils l'ont tué? Ben, merci Ali, tu sais, il est un peu difficile de... Je sais que c'est pas facile, c'est pas facile, t'es angoissé, c'est pas facile. Plein d'émotions. Tahar Djaout, comme vous le connaissez tous, c'est un océan. C'est comme Matoub dans la chanson, par exemple. Pourquoi ils ont tué Tahar? Tahar, c'est quelqu'un qui dérange. Bien sûr, il dérange par ses écrits, il dérange par ce qu'il dit, il dérange par la manière dont il procède dans son travail, par ses écrits. Comme dérange Lounès Matoub par la chanson. Le Tahar, évidemment, on l'a accusé de tout. Il m'a fait lire des lettres de menaces en parlant maintenant de l'ONES, qui proviennent, bon, c'est clair, c'est des islamistes. La plupart des lettres que j'ai lues, c'est des islamistes qui lui ont dit que tu es un macro Hachaoui Hassisen, tu es un deuxième Joseph, tu es des tas de trucs comme ça, voilà. Donc Tahar, pourquoi ils l'ont tué? C'est comme ils ont tué Boussepsi, qui est aussi un intellectuel qui dérange cette partie de marginaux, quoi. Voilà les raisons pour lesquelles je pense qu'ils l'ont tué. ثلان نولا لوني سقطها سالة تزال كشيني إذا فنانا مزورون يقرن ذي أمريكان يك لكندا تروحوا في زرودة مثلا النغ القبيل النغ إلا نداي كان روح ذا شنو السبب يصير روح بعد ذاك كان دينا شنو السبب روحوا سوالني دابور مونريال en Amérique du Nord pour fêter يناير. Donc c'est même une ورايدين que je remercie beaucoup de partir avec moi. On a été au Canada. On a fait notre gala à la place du 12, on l'a fait le 16 en raison du calendrier. Parce qu'il faut que ce soit un samedi. Donc on a été à Montréal, on a chanté, on a célébré Nayerdina. Et pour vous dire, on l'a fait gratuitement. Bien sûr, on a été pris en charge. Après, les États-Unis. À New York, j'étais programmé le 20 février. Le 20 février, par notre communauté. Malheureusement, Nouara n'est pas resté jusqu'au 20 février. Malheureusement encore, pour mes musiciens, ils n'ont pas pu franchir la frontière canadienne vers les États-Unis. Ils n'avaient pas de visa sur les USA. Donc, j'ai fait mon gala à New York. J'ai fait mon gala à New York le 20 février. Et le 13 mars à Berkeley, c'est une ville universitaire juste à côté de San Francisco. Et tout ça gratuitement. La seule récompense que j'ai eue, ils m'ont offert, la communauté kabyle des États-Unis, ils m'ont offert une plaque commémorative, une plaque de remerciement. Voilà. Eh ben, nous aussi on te remercie Matoub, mais afin c'est à l'athlète Sazel, on va écouter une chanson que tu chantes sur Boudiaf et après je vais te poser d'autres questions pour être bref. Boudiaf.
نسن اللي كان يعطيك الصحة السيد أحمد إذا غيمدنا أنا هو 5 دقائق غادي نوينس ماتوب بودياف ذا شو بودياف فورغازا كي كان شو دي بون الفنية كي كان دي سويفتي Boudiaf, c'est un Algérien, comme nous tous. Boudiaf, pour moi, ça n'engage que moi bien sûr, pour moi c'est l'un des derniers bastions algériens qui s'est écoulé. Est-ce qu'il y aura un deuxième Boudiaf? Heureusement. Heureusement. Il y en aura des Boudiaf, il y en aura des gens intègres, sinon ça ne vaut pas la peine de se battre. À quoi bon se battre alors? Tu as un pronostic? Positif. Positif? Ouais. Il n'y a pas de nom à donner? Non. Non. الساقي كان اللي حالا تمور يعني إلا قد توزع باش كنقدر في ديما الناس على كل حال اللي حالا ولا الصفرة حالا سي فريمون تاع ان étrange affrontement entre un pouvoir impuissant et c'est تقدر نوشان تقدر ما امر يبوس تصفو امر يبوس تصفو إمدو كلين كاك ما ولا تسمى فرحة فمودا كاك يكشد الدكول ذا شو تهضر ذا شو تهضر مرات من المكاكي كان ذي ثمورتنا ذاكين ما من كيكو يمدنا كي بدرو نهضر باسكو الحلفاء سوات قصحث قلا قيرت سوات الا المسلا يكون يودي في كتيكتيس الا قرا نخلفيون السنقرا بلان ميليو دو لا تورموند دونك نتمسلا فين غير شوفني الجزائر قلنا الا قصدنا في خفيس للراويس كناس ديال فين خفيس كتشيني كي باين نظرا فلاك وزميض راه تفوض بلا ما يوالي كيد بنادم مرا تفوض هذاكي كان ما فوسيت مور في الجزائر تسمحينا يمكن تعمل كانت فاتوره ذاين ما الا ديمقراطيه كي نقدم هذا كرسي لا ديمقراطيه كي هنا سي 88 هذاكي تفوض لو بلو نورمالمون دو موند ومازال حبسنا اشاك فوا سي دي انتربيلاسيون ريغوليير من الشمن نفوس سي لا ميم شوز كي نوز اريف الساقي مثلا توالم ما كيهضرني ان شونجمون الجيري ان شونجمون فرونس ça me fait rigoler des fois quand on me dit qu'il y a un directeur du centre culturel algérien qui a changé mais le directeur le Sidi Ahmed Ghazali qui était un valet de Chadli du Bourikoni Chadli Ben Jdid non qui a سبين الخريف سود هناك allons il y a pas de changement il y a un changement en Algérie c'est vraiment négatif dans le sens négatif خاطرتاش داكي يتكلخن داكي الشعب باقي قتلين داكي يودي ديك قتلين داكي دي فرنسا on leur raconte on leur fait gober des couleuvres il y a pas de changement en Algérie personnellement nous le faisons comme ambassadeur à Washington سيما روح علينا c'était Zerhouni le sous-directeur de Qasdim Rbah أنا كي سيجي ambassadeur d'Algérie en France c'est bien Sidi Ahmed Ghazali et qui sont ces gens-là allons un peu de bon sens. Matoub, une dernière question. On dit que son public est aussi nombreux que celui de la JSK. Ça te suffit? C'est un honneur? D'où vient cette popularité qui te... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les journalistes qui ont dit ça. Donc les journalistes peuvent exagérer comme ils peuvent démesurer. Est-ce que d'après toi c'est juste? C'est se vanter. C'est se vanter. Non, c'est se vanter. Je ne peux pas parler comme ça. Je laisse mon public parler pour moi. Alors, on va remercier Seyd Ahmed qui nous a accordé 5 minutes, Matoub. Un dernier mot, s'il te plaît. Là. Je remercie le BRFM de m'avoir accepté sur ses ondes, bien sûr. Ali, dont Ali Latinka. On en reparle encore. Un dernier mot sur le Zénith. Le Zénith. C'est sous réserve. Je tiens à informer que c'est sous réserve, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Mais il faut quand même que je m'entende avec mes organisateurs. Sinon, ce sera partie remise. Tu reviendras la veille du Zénith si le Zénith se fait? Tu reviendras dans cette émission? Ah bien sûr, si on m'invite, je reviendrai avec plaisir. Je t'invite aujourd'hui. Merci Ali, merci. Je vous remercie tous et merci Mabrouk, merci Ali, merci à vous tous d'être là avec moi.